tkun imbierek unfaħħar Ġesu fis-Santissimu Sagrament. Qalb ta' Ġesu ħanina. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Mulej Ġesu bħalma diġà beriktna bid-don li għamiltilna meta tajtna lil-Nonna Marija Bambina bħala om tagħna. Berikna wkoll il-lejla. Bierek li kull wieħed u waħda minna u ġew, bierek l-intenzjonijiet tajba li għandna. Saffinna minn dak kollu milli ma jixraqx. Ħatina li dejjem nikbru fil-kusija sa ma naslu biex ingawduk fis-sema ma' Marija u l-Qaddisina. Għal-benefatturi ħajjin u mejtin. Missierna li jinti mismewit itqaddes ismek tiġi saltatek, ikun mitritint kif fis-sema hekk daħħal. Sima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mrejlijiet imbierka inti fost il-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, jisriħu fis-slim.
sacramento mirabili passionis Tue memoria reliquisti, Libre quesimus, italos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerali, ut redemptionis Tue fructuri nobis iugit essentialis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.